Ala na yung magbay dulu sebab itu tu sa luhut na pinopari na puro namin. Asapay damang majo godang mula-mula las padulu lamang ma tu godang sombay. Mula tayo mga dihamu amang permusik ngami nung takas tu di oleh hamu kaditangi don nami alay asa takas martabak kapasu-pasu jusir aja na mang boro nami pinopari na boro nami nasa upasa tayo mazo ulos ito rapi itu na sila supaya damang ma godang mangulosi. Muna sa luhun na pinapari na puro namin nungaho pa sa kami tuha mo tutu ulos hermang to somod dia biak kasih raja na ng moru hapal ni ulos doh tipis na mangulos si barang may di hamuna sa luhun na pinapari na puro namin at sa ito hatama mangulos siya katab di muna ibudian ni ibutan namin naong jumolobor haton jadi marhitay matutu sama nila komisi tua-tua matuturo orang nami
Bintang narbiris mena tuopun na sumarok didulog di purbadua. Di pudian ni ina natahulong yon. Sa itubuan anak maburiris. Dua boru borok. Domang muna may isa hatuna sa urmadua. Masih tak batua maina paridas si Mayrohok. Tuhan taruh si lehut tua. Luhut mahamuna di parorot. Numa gajak yang di rumah. Tibot yang disobo, nunga kajang umuri otonan lo polas 72 tahun. Uti puama umur muna saluhuna akan au poso. Saha solu, saha matumotean, nunga upasa tami, ulus herban tuamu saluhu pino perina buruku. Saha mamutu banggamean, luhu mamu nantu parhorasan. Jadi mulai tuma di humunu saluhu natulak namu. Ada orang so di Papua kamu aka opung dole do pemborur tulang nami nak tulang nami seluhuk nak kapahat apa supasuan neng rumah kami lau marsoba tu hamuna seluhuk na tulang nami nak tulang nami alani tulang hatan ini atau tuan nama dokodak sudat pulun yang sosakot gawi balia dak sudat uhum okau pu mula tumpe kami bau pungon si patu pau di tangan nami nasosalia alali barbusik nami asabur hatami lau manoba-noba kapung dulu nami doa pungboru tulang nami nang natulang nami baik dabang ma siani si talasari masuk baik ba olo asabur hatita oke. nung maroha madaptok kami si raja ni hulaw-lawuna sila lo sopa-sopa roha muraja ni paburon madaptok kami toktong ninakantor kami di patu pahamu si patuan tangamu songo sobamu na tu kami mardongan hepe
songon hatan sudah tuan madok duduk dak kada aina tadi di ebeng-ebeng rohamu pamurunai marga silelai takashan mare-mare tak nami mardo makebeng Matutu. raja mang boru pamurunai matuhamu ulanon di bekas darion tuhamu nasa sudon amang boru raja silelai pamurun sokan tutu hula-hulamu nasi jalu sompa-sompa lau paposa papor ulanon tuhamu nasa sudon hingga di pasar sahur magwani na boru namion diamu raja silelahi gumi diamu keluarga pak boru nami nung marong tutu na boruon nung watunguram di jalahamu aka hata nauli hata poda hata pasu hina madoro negari pikiran muna siar saluna raja tinanggo muna raja ni hula-hula raja di paradatan raja dong sahuda siar salut yakka namak kawal nyamu sudah yakka hata nauli tinasa ni yakka hami karaja tuamu raja silalahi pamurun nami ape me yakka manguru di parsubua munai tua maria baramuna abing maria binga muna sudah yakka hata nauli hata pasu tadi ngot diharonam ya karaja di manguru dinarohan cuma dapat kamu hami selalu hula-hula tak asubuh kami itu songon eme namar luduk parbuepir saya marludu madiamu manguru agabeon marludu tong hamoraon asa boni na portus may kakyomu to akatit kinengro imang yakat eme na marludu na dibon habi sa lukna aka hula-hula asonok masongon hatanis tua-tua atau tutuin na duhut na dote dulu disude ada nauli na pinasa nami tuamu na sudah karaja saya unang mu ba jala unang mose Matutu. asa madula ngayak pilih atas batu binain matutok dabu-dabu disude ada nauli ada pasuk pinasa nami takas mai aku mumar to ngali jabu Matutu. saat solu saat matu batian numa saat itu ulang nong isa legion saat mamu selalu nana sasudon horas hudala gabian Matutu. Jadi seorang nate di dengan suhu tuh. Mulai ada mak. Ala dihita nomor 2 di paparan ni Upugala. Nama ngapu mahita sonari yakka diharoni yakka nomor 2. Sok inang akan nanitu notakta terluhuri di yakka raja ni hula-hula. Isamaita. Mulai tema di debata marhite-hite Yesus Kristus parhorasom madihita saluhut dihamu dongat tubuh nami boru nami suak songoni nang dongat sahuta suak songoni dongat sabaradatan ni amat tua namion suak songoni nang ale-ale suak songoni nang amat taraja suak songoni nangot inatta soribada terluwobi dihamu raja ni hula-hula nami saluhuna mulai si jalo sopa-sopa satu pangalapa boru satu hula-hula ni namartino doho hula-hula naposo satu nama dua hamil sakka suhuton madokkom molati matuhamuna sianggia maamat tadibata namanya jongi uloto terlumobi dihamuna diraja ni hula-hula nami nahutot letak kami saya matta dewatama mangalian hahipas dohot hasadon ni roha dohot pargogoon ni perdagingon sadipasaha diwatama tuhamuna mulai ati rototong dohonon nami tuhamuna saluhuna dung dipakuli debata ima inang namion sahat tu sadarion totonggo di halu jahok kamu holong ni rohamu naing di pasahat tamu do tuhami syak kata buda syak kata soso dohot syak kata hapasu-pasu sayang gia maamat tadi bata pasahat tot saluhuna napi nasahak munai tuhami dison keluarga marga silalahi sok songoni totong di patupahamu do di wakamu do tuhami totong parbuepir asa firma pokki bahul-bahul pasalongan firma totinami marga silalahi di norhon ni ulotta di bagas sedarion setu hatta ma masuk
soni totong di pasahatam aka ulos herbang sa herbang matangannya mata di bata dinalau pasahaton hata pas-pasu mulai tuhami saluhuna tarlumowi ma di keluarga ni amak tua namiong asa sahat nauli asa sahat narenggan dihamu di haroromuna mata putok kami di bagasan ulot tot sedarion saya mata di batama malinggo mihita dihamu raja ni hula-hula namin nang dison sonari ma nauk silu erat nahupat pahami tu saluhu na tuliak na lolo tarlumobi tuhamu raja ni hula-hula tu pesongoni hupatu pahami tuhamu raja ni hula-hula nami saluhu na hamuma nama mereksa hamuma napato tahun songol dia pe nahupatafai mono tu piarong hahurangan na pabenan nami tuhamuna raja ni hula-hula saluhu na hami pe manido maaf tuhamuna alai tuhatta ma namanggo hisbre pasu-pasuna na pinasaha muna tuhami keluarga marga silalahi horas mahita saluhna terlumowi di hamu raja hula nami amat tadi batama napaherbakot tangan na tuhita saluhna hira songoni majo pangapo siap kami keluarga marga silalahi butima muna do kapas-pasu muna tuhan sudah kerja muna isok kau masoba jar-jar 10 mulut tu semua dia be jaka hafaran nanya kerja nami merepot kamu ba lo samuma minta maafan Tuhanmu asal do honma song na beda kerja dua asal tutui na dur tejon na lote ada nauri nene homuna kerja nami seunang buba unang mose lo butima kerja nami lagi kami di keluarga kami tingkat do umat tahun sedarion sudah ka dolak tak ni ka ganauliak kata naringgan na pinasahan ko kami apol namin may pagpapalidya batu dulu. jadi boleh mengaku langsung do betul manang nami hatana ate lah sehingga mayat siya mura mo lulos na nage jadi molo dia ka nama kalacon dia kapat dohamu tapay namu tutur aku ikut doa kurus hawadit pada aku siap boleh dapat molo sa dia pe kaplan taksi kompani na komuna di son parang ni tutup berhopim nasa kamu na aron maka situasi dia kagak putan nabi udah kanu nakabar alay tema mangsinahan manindaw jadi mariti matulang magnatapak kami di son galing muna laho magdapak ko kamu na datulang namin asa lamtangak ko kamu tulang matulang dihami po parang ni buru munay hanggang na lamtitak pa na daka hagabiyon habisuhon daka pangkape akan dibalasan pagkarijuan jadi soalnya matulang do tusulim namin napatoy kami hula-hula namin sa luna mga do aka paso-paso napasahatot to namin nagbitin di parmatun na bulu manaw so soalnya ma nang di hamuna sa tuwan na toro naroon magkawalong namin mga itong lasura namin di yakamulok katiki do waktu do jakahata do pagpay na to taklabalos kami ba duhata na balotson Tuhan mo asadang nagabihata paso-paso patuhan namin na nasaluton na hamil galang mo na doon asamit sa batwa na parigda si Pelorot amat tadi bataro silot tua oras meta nambar hula-hula di paroro saat masulu saat matuhutan mga pasaptami ka
Hata mau dati sa kambil lang mo sa mau ta gabian. Nanti matulang. Tapon ama lanjut tahun ka Dinong siko siya na mamukal doho na mangujungi diulaw nami pasar rumah tuan ni dainang nang jumolo marujumon dirok na tua-tua pitu kodang nga tolo ser na jalasa daurdok na disima bedamang ma disima mula-mula dohot tu hasahatan bedamang masya nih. Ulang dong akarejo ni si Pian si Marmata sian si Bolga sian rumah sakit Pandan Pamandok ko kita sudah nado lagi mahabuk ni Roha di paborhan ni day naman na meninggal kita. Jadi harapan nani tuhat tama na mga puli Roha ta sulit semua ni amak siap kami mula deh. Hebat itu. Oke bang. Jadi langsung Tano pinasahat mo tu perhalado mangalehon gatinikan semua baru mana tu acara huria. Jadi di son kata sian punguan ina Kamis mulai te berjulo tapasahat tu hatai hobere kami denggat do ulanon sian nama muka satu partikianon anggia ma dinama manipuli piano totong ma di bagasat dami do kelas niroha nak peros pangguguri satu kido di patiur dong se ari alani ima di hamu saluhuna keluarga besar opus sanggam silalahi menanggur siani pardeson sian hami dongan ni edaon punguan ina Kamis adong do sautik si pasang aton nami aku ni namar kurang non dan sosial guarna kamanginang alai songon dalam nami doon patuduhon na dohot ham marhabot ni Roha molo tung masigula sa kilo pe las maroha muna laho majalosa dangalani gudang na dipariahi dangalani utik na ubay ditinggal di batama na mamasu-masu hita sa luot na butina di pasangan.
Soalnya naboy po patupahami siyan punguan ina Kamis las marohamo tikyon pasatami to parhalan. Asa tapong ka ulota. Maredehita siya 234. Nasa jolma ikon mate ikon mago simuni. Ikon mate asa tundenggan muse. Daging odo gabe bakke jala ikut do malake. Itu hasangaponna. Marhite-hite kuari di bata aman, dohot kuari anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot kuari tau di porbadia, amin. Ado kahihiyo dohot hanguluan din na Tuhan Yesus. Na manguludugan na borsia dia, atik pemate ibana, jaladang mate ibana, rodi saliling na, amin. Martanian ahita. Ali Tuhan di bata aman namin na di banua gijang, nung adilehok ko anak mo Tuhan Yesus Kristus, Tuhan matean ala di dosa namin. Jala di panguluhodo ibana sa daputang hati koran dohot panguluak kami. Asi maroham dihan, saya jari jara apuli mahami, aso nang madili hami ala naum di joho dengan namyong. Patugo mga kaporsyon nami, jala pabegi marohan nami makirim di hangulus sukot, aso nang mga dungi hami somong naso tumadaho, naso marpap kirimoni. Sa itaiti marohan nami tuho, ay hodo si pangapol, jala hodo hapusan nami, na marsigat tungtuhodo kami sa hatrodi kasusudan ni buhat dami. Amen. Siya ni Parohon, tersurat di Rom 14 ayat 8 songonoma di dok disi. Ay ia mangulu hita mangulu di Tuhan itu, jala mate hita mate di Tuhan itu, asa mangulu manang mate hita tondo di Tuhan hita. Saleh jahau. Ay ia mangulu hita mangulu di Tuhan itu, jala mate hita mate di Tuhan itu, asa mangulu manang mate hita tondo di Tuhan hita itu ang kosaha di turbukta. Sudedo hita mate. Las sudedo hita mangul nagabi suku-suku nuain jalan nekot takas rado takta mate di isi do hita jalan mangulu di isi odo narumikot asal unang iki mangulu hita holam mangulu tu dirita dungi mate pe hita holam mate tu dirita lang marla alani takasata do dirita molo mangulu hita mangulu di Tuhani jalan molo mate pe hita naing maniam mate di Tuhani asa unang marisuang muluta jala asa marlaba ng hamatiatta ala takas do naing beremo robani itu harus sebuah kepastian jangan sampai kita hidup tidak berguna mati pun sia-sia jadi takas do non di Tuhanon marhiti na mangulu di bagasat Tuhan berarti ngulu na marguna jala na mate di bagasat Tuhan mate namari pola ima jupang hanguluar kalau disaliling. Buat apa kita hidup kalau harus mati binasa? Tidak nanaing berengon na alat taida ma siapa nguluni do hapataran di pasihoho tokta pasidoho do hita di hanguluan na saliling na manang nata. Asa mulu mangulu do hita tutu di bagasat Tuhan, tutu mate do hita di bagasat Tuhani. Jala patar do hanguluani marhitiak kabaran. Ada orang sobor kak de nango ngakuata ko ni tiki maracara gereja nian masakat do keluarga yang mabuat tu Medan tapi entah mungkin keluarga atau inangot do nama jalauhon heranang di bawah partikian na mulat mahita dungi hubungi mamang pagdita sa marulaw na gadian dang pinay ni
Jala takas di si dua si panganon na pinangan. Si pangano partodium masada marhiti marulaw na badia. Jala si pangano pardagingon marhiti na binuan ni hula-hulana si panganon na tero. Itu bukan kebetulan. Tetapi hidup kita menentukan bagaimana kita mati nanti. Totu na di hanguluhoni na ngoto hanguluhon na di bagasat Tuhani dungi boha. Gabidinggam na di pature Tuhani nang hamamaten. Asa ditikibor hati mana sikop di bain ulaw na jala di jalo hasisan ni dosa. Marhite nama jalo ulaw na badia. Tidak semua bisa sampai seperti itu. Atong basa boy songoni takas marohono. Ala nanangon di bagasat Tuhani do nangon. Ditikki muluna. Siapa yang utihu do? Nang pemarsahi tinamo sedusa ka do ikan kamis. Jala takas do inangot waw. Ala ni parsahi do ko namang pandita. Pacok mo jo sa kamis. Molo parsahi to do namang otapi. Ahado honor disi. Ala ni ido gabi buha. Gabi takas mahamamatena. Mati di bagasat tu Tuhani. Imana mga pulihamu? Totu memang siap pardagingon hacik do marsira. Ala di parsirangani adong memena arga di pasaha inangot Tuhan na mga pulihamu. Asa ganuk na mangulu di bagasat Tuhan. Mate tong do di bagasat Tuhan. Tuhan munang masia-sia. Parsiajaran na arga do kama mate ni inangot. Di hamunang di amang noeng dison. Asa buha. Ture parngoluo. Asa ditikki ture ngolu. Ture manang nalahoma mate. Ditikki maninggal hopor tibio. Alani i las marohamuna memena arga pasiajaran na arga di pasaha inango di ujung ni ngolunai asadong manyanador si bagudi hutot Tuhan molo parsidoho tinangon di bunguan ni huriai kirim doroha HKBP pokat ponga bersiap resok pokat ponga makirim nang wadong nyaksa ada siap kalutong mangihutong lakalakkan inangon madohoti di bunguan ni huriai margogo mahamu di batulus Tuhan maulota alani do honong nami do uluan ni huria parkalado ruas HKBP po hatonga bersiap resok po hatonga nadoho do marahabuk ni roga diakuni togdi ni Tuhani mahamu Roma kana jagar jala salku maafkan alungus sa hulungu na amin martanya kita moliate ma Tuhan kupasahat rohanami tuho Allah takas do dilehok kogugu dohot partikian dihami dinalaho paujuk ko nari-hari ninananyon alay Tuhan debata alani tarhonon nami may mana tuingana parsatok kinani homa na majongjong yulaw niya sa mardalan dohot dinggan sahat di homa amanani dohot akayanak kung ninasi dapat paranna asa homa na mga puli Tuhan margugo manasida di bagasa Kristus Jesus martanya kami Tuhan amin marindehita Marindehita 335 Lo asal asalau tu Jesus kutunada. Di bataku asa dilabung na au asa dilabung na au di saliling nililing na. Amin. Marit na may harita, maditutup matang unang Marinde 175. Holong dorohan ini berbantu holong rohana toktong dia.
Sonang mamudum hona martuai na maradia sianulauni. Hotu surgo. Ale sarmince borusianipar. Satan permulaan di dagingmu mulak may gabetano alay Tuhan dewata mahok na manok paho. Tuhan Yesus Kristus na paluahok ko siya dosa. To di porbadia nama Joho Tuhan ngoluan na sora suda. Ima mangaramoti orbuk ni bakem pay maro ari parpudi. Amin. Mertua doa kana mate marhite-hite Tuhani olat nion olonin na todii. Asa maradian nasida sian akka ulauna ay namangihu tu nasida doa kana niulani nasida be. Amin martangyang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di benua gijang. Odo debata na punahami rodi sude ngulunami. Sailehom mahiras ni roha di kami. Asa marlas ni roha kami pay mahot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sahat tutangamu matod dinami doho daging nami. Aso nang lilu kami di ujung ni azal nami. Sailehot to dimi manugu-nugu kami. Asa diramoti kami. Mulu hubulus sami rura lingguman ni hamatiani. Asima roham. Say pamasok makami sogot tu hasonangan na sundenggani. Amin. Nuai kubasa tami ma tu keluarga si solhok madabutano di baga sapor di bata amin. Mana si boy itu?